umoya emanzini khona ukuthi ufake umuntu ne masithi sangena nanga umntana ngizomfaka emfuleni bengimfaka emfuleni asizalwanga ngokufana ukuzaleka kwethu akufani sothi mengimfaka emfuleni alokhu inyawo meka lokhu inyawo sothi lento manje simthandele inyaweni yabona ngaba manje nginawo amandla alapha emanzini nginayo connection sokumele mina manje ngingabaleki ngingamemezi kumele ngithandaze nje kakhulu ngicele bese ke naye sengimisa uvalo ethi no ungathuki ngikhona yabona thandaza yenza u1 no2 no3 izoyenza lento iyenza until iziqhaqheka phuma because if imbambile inyawo ngamemeza mina saphuma angeke siphume siyi2 wayizwani nomsindo ngoba kuyoba ngazathi manje sesiyalwa yabona so ziningi izinto ezenzeke emanzini abantu abangakhoni ukuyicontrol and number 2 ngathi ufaka umuntu emanzini kushintsha izulu libe emnyama yabona shintshe nje isibhakabhakeni kube emnyama so wena uzofaka umuntu kumele ukwazi ukuthi manje kwenzakalani yabona ufunde manje imoya ungaqageli ufunde udwa kwenzakala ukuthi ngoba sometimes ingenzeka yabona nje bakona imvula kanje uthi angena emanzini kanti kunomuntu ophuma kwesinye izibo uzongena la wena uzwa next yabona nithi nisase phakathi nibone kushintsha izulu athi angena ngeke nisaphuma so kumele ubizelwe kuleyo ndawo mongabizelwa kuleyo ndawo azokoverpower amandla and omunye umuntu njengoba abantu bahamba mkhulu khona umuntu onogula kwakubo omunye uthakathwe ngezipoko omunye uthakathwe ngezilwane moqala uthi uyamfaka lapha emanzini ukuvukele izilwane zakhe aqina kubamba khaba memezi nihamba nomfula yabona nihamba namanzi vele ngoba manje sokuvuke izipoko lezi la kuwe that is why mokumele ufake umuntu kumele uhlole uzohlolisise ukuthi lo muntu njengoba clean kwenzakalani uzongena phuma noma ngeke angena phuma because amanzi mkhulu ayingozi angifuni ukukhuluma amanga